Vamos che c'è il Pizdan, že, končno smo zdaj pa tebe. Ja, evo. Enkrat sem dober kanal. Ajde, Jurček! Na glavco! Manjkal ga bo. Uri, daj intervju za kamero. Tako pa ne pa je. Aj, povzetek. Kako vam je ugajal ta vikend, teden? O, dobro. Ne tako dobro kot doma, ampak dobro je bilo, dobro je bilo. Zdaj tle. To ni za
sploh to pustil. Telefon spet Mislim, da imaš... Daj bomo hitro en selfie narediti. ti spuma procentov. Daj slikaj, ne slikaj. Kjer kaže procente, pizda.